Gade jam raz la bon, gade sa gen sur Facebook la. Oh, gade si fi sa. Oh, li vin bel lui. Oh, 593 like. Li vin gen popularité sou li. Bon, gade mwen. Oh. Non. E ba vre. Non, e ba vre. Non. Ça va mari pa mnen fè bagay kon sa. Ménage pa mnen. Non, mwa kwe. E ba fon bagay kon sa du tout. Ma prele kounya. Mwen men pa jom de vagabond a moun non. Ndeke te senti son vagabond liye. Oui, debi sou jan li amte wè son vagabond. Kounya la ma prele. Allo? Non, ba non alo chéri avò du tout. Chéri, ou te konen chez ou mde? Non, mba kwe sa. Ou te konen chez ou mde? Pou so te fè la? Ou mde konen son vagabond fini ou ye? Ou pa kon so fè? Ou ap gite kon so fè li bonheur toujou? Ou pa kon so fè ya? Li bonheur toujou. Ki vagabond ajou fè? Ou pou kon jom am diyan la? So fè a mwen men pa jom bese sa pou. Mwen pal gite met pa an mwen kouran paske pa an mde pou bon moun. Map di ki tip de vagabond ye. So dim nan se, mba bezwe konen formasyon sa, we vagabond ye, ret nan limit vagabond. Mwen mte gite konen jan de moun ta kou la se vagabond ou ta e vre. Non mfinan vou. Mfinan vou a patir de jodi ya. Pwese mpa kal sou Facebook pou mwen wala ba foto sa man tan, pou pran, pou like li. E le pire, tout like li gen yo, sel ou menm ki mette tike an ba foto la. Babay, non bakte do kon, non babay. Non, nou fini. Vagabond sale, finan vou.